So kani bitaw ang lawa mga Inday no is nakauli ko sa bukid ba, then kabalo biya jud mo basta bukid is pwede ta magputo dito or pwede ta magbudbud ba. So muuning kaning panahon na is nag-uban mi sa mga igagaw. Kay kani magun nga time mga Inday no is nanguha mi puso sa saging kay lagi amo ang lutuon bay muo na mong sudan amo ang tunuan. Unya kay naka-decide man sad mi ani nga magputo mi or magbudbud mi ani og balanghoy ba. Unya lagi mga Inday kay kalit-kalit man among desisyon nga magbudbud ay mi mo nang nag-decide mi nga mangawat na lang mi og saging ani. So kana ding dahon diha nga amo ang gihalob-halob is amo adin ang kinawat mga Inday ba kay diri man gud mi daplin sa kalsada ani. Dayon pikas barangay rapat jud ni namo ni mga Inday. So mo ning layo-layo jud ni sa mo apong barangay. Mo nang nagdala mi og motor nga sidecar kay in case kung kukurim sa tagiya ni ay for dagdagan na. Pero man gud diri man gud sa mo ang mga Inday no kay ang mga tagiya sa mga sagingan is dili pud sila mohangol ba. Mo nang pwede ra sad ka mga haog dahon sa saging mga Inday ba nga dili ka mananghid nila kay lagi okay ra sad kay na sa ila. Unya lagi kay di man pud ni sayo ning magsuba-suba ta or maghalog taning dahon sa saging kay hasta man pud ang inita please lang. Mo nang basta makaulig ko sa bukid mga Inday no kay grabe